Với in April ni riat sang ni som ni panga thole ni chibai le vekule nupui shoka zailum April ni riat sang ni som ni panga Kulasip district ka buchang phai bul zukbwal lelet zawa lelet pakhat en koltu Khalil Uddin Barbuya kumsomli chuan zirdobni khan anupui Hassan Begum Barbuya kumsomthum panga chu chempuin ashoka azaya amuna athingalani Tualthahna pu hi tlan bovin he thubuat seilai thleng hian mantuma zon me kani a vaireng te police station a thubuai zialu ani Thudon danin march ni somni panga sang ni somni panga khan Hassan Begum Barbuya hi apasarem tinain an khwa Katlichera Hailakandi district Assama achhongte tlotur angin azina angai zong ne shat nen an tlan dona hemi chancina chiat hian apasal le apasala thian te chuan an zong ngala an zon mu nu in an chena ina shwai ho in he thil hi a thleng ta ani Hassan Begum Barbuya ruang hi injini khan Kulasip district hospital postmortem ani nu in achhongte hna hlan ani Chan Maria foreigner Raltlan te dorlwa tirlo turin ti Chan Mari Local Council le branch wai me ten thu chuan jom siamin anveng chung mi puite chu foreigner Raltlan te dorlwa tirlo tura an sia tirba ka veng chunga foreigner Raltlan omte chiarpui an nei don thu an tarlang Nimina an thu chua an tarlan danin Chan Mari veng chunga foreigners Raltlan zong te chuan Mizoram sarkar siam temporary ID nei vek turani a ala nei loten aranglamin local council hena form deal theni a local council le branch wai me tangkop chuan veng chunga foreigners Raltlan omte chiarpui anei dona veng chung mi puite le in nei tu zong te thlopla turin an ngena inlwa chungchanga local council le wai me shat puina tilovin foreigners Raltlan te inlwa tirlo tur le local council wai me pem le kha nei lote inlwa tirlo turin anin shat tirbok Sum dona chungchanga foreigners Raltlan te veng chung mi puiten dorlwa tirlo turte namdang sum dong te inrem siam puya mizo ming ho tirlo turin mi puite an sha tira hetiang ti sha an omani chuan local council wai me sha tir turin an ngena remchang masabera local council le wai me ten endik na hun an nei don thu an tarlang bok Raltlan nuam sa India rorel na hnuaya Myanmar atangin Raltlan kanrama anum theilo anmani enkol na turin provision engma da anibok heklo chuti chungin ule nawni na zona zoram chuan Myanmar Raltlan lodong songin kanlo enkol ta a ramtina Raltlan anni na zona zoram angreng reng anwam sa aral antlan ram hi ala ngai kherlawang Raltlan omzia chu hetiang hi ani Anvaral tlanarama sarkarin an chen tur mun biak lo raman sakin an eile in baka mamo alo ngai twa sakchina chutiang mun ma chu district ranga sarkar malak na in siam ani renga mase chung muna omve talo mi invalo a ho a chu mai du tok lawa sum dona thlenga khoi zui ta kan nei ta biaklat ani he hiral tlan din muna ngai lo to pani Mizote hi thil thui tak don thiam lo namni in thil thlen tir phata tanga nakin hun thlir pha ka malak na chang shitalo chu tlai khot nuwa thik thu kan han ti chethar ta hlwai ani hi kan unaw ron Raltlan te kan thla zalen luat kan han tor chauta ka chuan ben harin kanom ta chawani hi Raltlan reng te chu anom na tur mun ram han sakani na anom mai turani Eyanzon athiang lava sarkarin aphak ang to ka enkol na ape ka piang lungoi takin anlodong mai turani kanrama Raltlan lian tham kan nei ngai lawa wangin kan ti swal nok no kani a harang khai in le lo le thom omte ID eng amo nei tho lo rita tele sum dona konga in ham noi thom sha tur lawam ta te hi aram leilung fa te hian ngei vena ti top fa thi kan ti turani tin akhat moi tokin Raltlan omza thretura Raltlan namhuna khosa te sha chian fo hi kan ti ngei tur anibok I har molang u ngei tuana sen ngai ti Advisor to Chief Minister Pulalmuan Puyapunte chuan Raltlan te chungchanga ngei tuana sena ngai thole aizol tulung lekong atil road chu department in achelai chiam chatura estimate an siam manga thophut tura ra manani thu asoi Nimina ZPM General Headquarters in an party pisa achung in khom aneya thu soin Pulalmuan Puyapunte chuan Raltlan te chungchanga asoi Raltlan te chungchang asoya Ezonna an mamo veveka ramana fel takne na enkol an ngaya kan mishing puite an ni baka kan unaw ten ni a
thil du om lawa thlena pianga Raltlan te kan mo pu chin po hi adik vek lo mai thei ati Raltlan ton sun ko nga wai me ten thei to pama an lak na chuan thu so yin thi nu pia lam apoi mo ang bokin khovela kan mishing puite nen khosak ho thiam apoi mo hle a politics a pathian ram tun din ani theinan kan mishing puite mangai konga chanlak hi atul hle ani atibok ati alrot hi chief minister le pwd minister ten an ngai pui mo ti soin he kong siamani laya athok tu ten an tho thatlawa wanga an contract an ti top sakte khan an sum man bang cheng viable chasom ni fixed deposit a an lo da chu lunglei west bial tu mla putila hlimpuyan a hai chhuakah cheng viable chasom kwa don lai mai alo tling man to a chuti lain lunglei circle thenzol tu lunglei pum pui siam nan chuan atlema a chelai thom thatna ni ro atam le boxi ti in department in a chelai siam thaturin estimate an siama cheng viable chasom level manga tho phot tura ra man ani tak thu asoi Raltlan Enfiah policy neyangai by Dr. Nungamar Associate Professor Mizoram University Mizoram hizo fate Jerusalem tia kan soi me kani a Mizo inti tu mya lo ti puin an mang an to pa chuan Mizoram bok hi an ron Raltlan na turani a kan tan lo nar a har tho don kan lo tuam hlom zel po anga yang tun din huna po Raltlan hi Manipur Bangladesh le Burma tangin kan nei mek ti kan hretlang veka hun local zel tura po tuna ron Raltlan mek ti mai ba ka Tripura le Assam tang po Raltlan lo nei thei kan ni chuwangin Raltlan Enfiah turmu mal hi sarkarin asiam thwai tulta in alanga zofa te Jerusalem hi anron palphul vek ero rem kan ti turani lo Raltlan te omna tur lo identify tool anron Raltlan na nei lampanga emo ramruak omna lai kan ta na tur lo identify angaya ramthol tak kan la neya hengte hi mumal taka lo survey ni lo chuan khopuya emo abul na ya emo anron lut zelang Raltlan lo tran pui dan le annun kho chhuana tan sarkar hian Raltlan alo don sun dan tur ngun taka ngai tuanga ya NGO ho lo ti turte mimal enroll na turte sarkar enroll na tur bik tele annun kho chhuana tura anin hlona ezon na turte hi tho ho na manga lo duan achula heng hi afam kima duan lok chu har mai thei ma se arwang am tal lo duan anga ya eng ang sum don nge an ti thei eng tinge phal lo ti te chiang taka duan lok ni se an du du na muna omtir hi afu don lawa rangwa mal ang hi kan nei bel to lo angai document lem siam te shem an ngai Mizoram mi ni na tura document lem siam tu te le asiam sak tu te shem na tur dan khong tak siam mi mo dan om sa manga shem nge nge anga ya document lem manga in mun le ram le te po chu sak mai ba ka dan anga shem ani na turwa man na kong takte om se midang minga ram lo le le sum do na lo khoi te check dan tur hi NGO ti nei na duan atulani tle Raltlan kho sa thei deuh chuan Mizoram hun lum la ya chungte an lo nei mai zela tuna mi puite beng ti thlep tu tam ber po hi an ni hial ome heng mi te po hi Raltlan kempa da vek ni box se lo thei lawa an chungte bola anoma trul poin dan momal tak siam ni se identity card siam sak Raltlan te hi momal taka identity card ID kan siam sakanga ya an vei vana turpo momal taka in report zel tura siam atrula in report lawa wagdar te chu manhal zel thei tura dan te siam atrulang tundin huna chuan an du huna in report momal lavin an wagdara barmaram ripo an kalvil mai main alanga kanral muanna anti chemek danan bo chia chuan foreigners an ni na anga shemte po atrul mai thei uluk taka ngai twa ahunta hei hi ramchang kang zo ka kan zin puwa thunei tu te min phut dan ani Raltlan te awareness nei mizozi nga chuan Israel a pem thla kan nei nual to Israel en thlen hian absorption campa tharuk don an ta phutrin hem huna hian nun kho chhuana tura thilpui mo an lo zirtira nun phung turte an lo shilchin hetiang chia hian Raltlan te po hi awareness lo nei pui phot atul tak zet mei che ho kong pui bula in bwal mai mai te ran sa chunga nun rong lo tura in zirtir te rin om na te mishing chunga in za ton na te mi mit mei ven dan te etc chibing politics kan phal tur ani lo
Mizoramah Mizotia lung oi te hian kumtam takhar sana kan lo paltlang to Raltlan zinga an lo kalna chibing politics hi indirect taka ron promote an tumpo in uluk taka kan lo filter thiam chulang hei hi neutral taka kan khabbe angai Mizoni na ti chezonga ma anlak te kan phal tur ani lo dan bo chetu te chu dan vek manga na taka kan shem ngam hi kan ti tur ni om takani NGO try to te ne na ngen na Raltlan zinga hian khongai thak tak tak le tran pui mamo ngoi hi atam zok an ni nge yang kan NGO ten ha thopo aro pui chen tak zeta chuti rualin Raltlan te zil hawan ngai changa an ngoi tlat zel hi USA sponsor an kal chin to wangani MT hi kan ril ruwa kanin zot na satamai balance san siam sham hi mi pui ten kan be se he thil zia ngai na chan chu Raltlan te huat wanglam ni lavin tunlai borak che chhauzela mi thiam zok te chau chwa nan le buaina lian zo ka thlen lo nan sarkarin ma la se ti ril ru om chunga zia ani Dr. Nunga Mar Associate Professor Mizoram University kum khat chunga lir thei khal tu te sum choi tam tham Biden di Mizoram April ni riat sang ni som ni panga Sarkar kumliam ta sang ni som ni pali April atanga sang ni som ni panga March ni som thum pakhat in kar khan District Transport Office Aizol Enforcement Staff chuan dan bo chhata wangin lir thei sang thum velan man mana heng lir thei te sum choi tling khom hi awain cheng noi za som thum pariat singli sang ni zakwa ani thakhat chunga sum choi tling khom hi cheng noi so ma chuang deu veka June le December sang ni som ni pali ba ka January sang ni som ni panga a noi so matling lo amuna sum fai choi tur nei lawi mo tlan tlang lui an lir thei number an chin chha man si te chu I chalan manga sum hi choi tir thin an ni a sum an choi ma chuan department lam hian an document an ti thi lailok sak thin ani lir thei sang zinga bungra phurna tana man light goods vehicle LGV chu dan bo chia man tamber an ni a kum khat chung hian sang khat somruk paruk an man tling mana adota Mexico pani a zasari somli pasari an man document fel lo ba ka an phur thei zat ai tam phur le an phur lo tur phur an ni ber thin LMV zaruk som thum pathum HGV zani somnga pali le keli nei taxi za somsari paruk chu mantam zwal an ni mi hlun le hlun lo ke ming than ka ya ke hi aizol mi hlun thla te anti polatel ve turin ka qualified lo an member ni tur chuan kumsa khazakwa somnga ai tlai lawa aizol omni angaya ke chu sang khazakwa somruk kuma zema bo ka tanga kan lo chuk nu loka piang le seilian kani chu ba ka an polatel ve phaturin kan ro pui ve lawa kane blutuk bok anni po in mindu hek lawang aizol veng hluilal makthanga khiang te khoper zema bo ka kapu kapa pa shanga khiang te chu makthangan lalbu chuna eitir ve che ni om takin mithen khatten an soya adikem ka shelo tun thleng hian makthanga thakal zel shova khiang te bi e thla te au palam ladam te nen chuan kan la in mission lu tuklo chu wangin aizol mi hlun thla te anti zinga hian telve phalo maila aizol mi hlun kain ti ve thawa mase ma na tanga wa in thlengin aizola ri theiber te zinga mi le veng chunga mu sit omber kan la ni reng thawani ni somni pali thlathum sang ni somni panga wanglai ni le chanchin budang di aizol post le dazo jam time ma te mi hlun ti thupuin mi pakhatin thu aron ziaka aziak tu hi aizol mi hlun takani nge hlun lu tuklo ti pheichu ka shebik lo athil soitam takhi thil dik tak in Enfiah na tur le zir tur thatak te anni mase hetiang lam hi engril rupui in nge aron zia ang o kati dewani athlir na tlang le ate na tang hi chuan adik mel khop mai mase athu soidan kalmanga hian milhun ho chu ada zero in tu te mutan chuan shiat anuam viau lo mai thei kan ni na dik tak po ni se mi indeu so taka min ti hi chuan tu pu in shom kan ti thina ni hi ni e aizol chu thingtlang lam ai chuan nun chu alo ol sam dewa kan thla alo muang dewani ang ril ru le ngai twana lama te na thola ma te zirna lama te sum zon na lama te thingtlang lam ain ti tak tak na kan lo nei lo deu ani ange kan chan to ka kan lung oi ma in rual LMM na le rual khum tum phet na chang kan lo shelu tuk lawani ang chuba ka mani tokin kan lo chapo ve devin thingtlang lam unaw te kan lo musit deu chen ani mai thei
mase chu tak chu thingtlang lamtan thanem ngai tina tu le rual el le rual khom tum na pena sa tu alo ni ta hlo zo kani mel chu wangin kongtam taka hlotlin na anlo changta ani ange nima sila mizo to phot tu pu in man son chuan kan wain mizo in ma kan son ani chutiang bokin har chatna le buaina kan to puin kan vai amang an na ani chu wangin mizo tlem te jinga le mizoram jim te a hian anam te sep in ep zonga khosa thin te ma poiti to na kalain mi hlun le hlun lo thingtlang mi ti hoi zong ang dewa soi alo omta ka chuan ka ngai danin kan chun zom ve ange aizol mi hlun thla te ti le aizol mathlir pol ti hote lo eng to viau kan omani puin ka modan chuan anni chuan nei turil ro an puta wangin aizola mun ma tha ti hum hal le aizol moina le nom na tur chau hi an chet lak na ni in ka sha a chu bak enge thom dang an ne kan shiat chu chu kan vai ta na tha ni lom ni mizoram hi mizoram mi dik tak mizo dik tak tan kan ta vek kan in trom vek kan ram dik tak ani chu tiang bukin aizol hi mizoram mi dik tak mizo dik tak te ta ani tu ta biak ma ani lawa kan vai kan ta kan in trom vek ani tu khwale khoi venga po hian mizo dik tak le rilru dik po mi thapa ngai chu kanom thei vek tu ma in hei chu kan veng bik hei chu kan kho bik liaw liaw ani a inom ve thiang lo an tingut thiang lo alo thar te point in khwa in veng hi ka er ran chewanga kanek chep chewanga ka ti chevek chewanga engke ma ka lwa lan ton chew kan ti kher lawang in mel shat ngai lo te in mel shata in chung khat ngai lo te in chung khata in chian ngai lo te in chiana in u naw ngai lo te in u nawa in ngei takle lungral taka engki ma khosak ho hi mizo nun phungani engthila po hian ti masa le mi masa anom zel khoi khwale khoi venga po hian alo masa anom veka mizoram po hi kan pi le pute lo lwa masak kal zel kan ni khovel mason na le changka na thleng zel awanga voina kan khosak danin kan pi le pute kan ram le kan khwa kan veng lo masa te akhom ta ka wanga mi masa te mo sit le deu so le en niam ngot chu mishing te ti tur ani lo khoi khwale khoi venga po hian a masa mi hlun hi chu voi khat en mai le an si zia tangin an sha thengal mai thin engemoti tak hian zaum na hi an nei rutlat zela chung mi te chuan ril rudik takle nei tu ril ru an puta wangin thla an ti muanga in ngana tlaka kan ngai thin tun ma deu kha chuan mi te hian aizola kho samasa le mi hlun hi chu voi khat mona hian an shiat ngal mai an ti thin ke poina dikkati tun nu nasataka kanin pol sop nu hi chuan thil om dan ka she thiam to bik lo ni e keini aizola lo om masa deu te hian alo lut nung deu te hi thil ne ya te ni na le zirna te ro puina le hausaka te le mel chata te kan phalo khop mai cheu hetiang lo ni chan pakhat chu duam le masiala te midang el le er rana te za theilo le pam hama te engki ma huang taw le poisak nei lawa te nei tu ril ro put lawa te le ei ruk le poisa thiang hlim lo boy puya te ril ro ver thera te kan tuk lo wang cheu te po ani ta ve ang mi masa te ti du lo ti pop pop wanga in beng bel theile mason le changkang ni te po a thei boke hetiang awang hian kan zoram kan zo nun kan nun hona kan society po la chepher vek ani pha hi aizola lo masa te hian in lo lu ve ma kha kan ngai ru ve wong phong zok fo thina sin engemo boruak leka phili chinte chu huam chinte tlan khom tup tup chinte do ta chi wang don ti vele a theito pa rut khom trok trok te petrol chungchanga engemo ri shat leka in no tup tup chinte jinga hian mi hlun chu an tlem khopang dil semle don the piang chu chak ho jinga mi hlun an tam lawang poi khoina tin reng tualthahna nun ron rapthlak tak tak ruk le mi rok swalna chitin reng hur herna ks le edik toile patil rihlo le smuggling hlemhlet na chi sang le eruk na engtikong po a sum thiang hlimlo boy pui tu te dan lava document nei le siam engki ma dan pui salo tu te chinga hian aizo ziding dik tak hi an tam lo khopang kaushan le eng pola po ero chuan mi masale nung apoi mo berlava ril rudik tak pu chunga afel le taima thanim ngai le in pe anei tu ril rupu piang an poi mo bera ram khotlang veng le thenom khoveng chung kwa le thian ho thlengin nei tu ril rupu a chil tu anom lavin anung theilo chung mi te chu kan za turani
ma se polten khatle kaushana mi engemasat kho sajiat chu alem lutuk apon lang lutuk an tumlen ril ru kan hailo an mani chau po ni lo an vua wang zong zong kaushan le pola ni na poimo chel tuma kho sa thinte tin khotina anom veka heng mi te hi mi hlun an ni ngai lo pem thar jak thelo te an ni thin an ril ru shiat vek ma se an pe phota nu ti mai mai ro se kan ti mai ani lo thata phian te po an lo om ve bok engpu ni se thil engke ma hian ti ma sa tu le om ma sa an oma khwa le venga po om ma san om zel om nu nunga piang ten ril rutik tak pu chung le ti dan tik tak ti chunga om ma sa te kan le pel thei chuan a thalam zel ani ni ma sela chung zong zong chu lo ti ma sa tu le lo om ma sa te wanga ti thei le nei thei chau kan ni ti sha ila ti ma sa tu ni ma sa tu le om ma sa te deu so le musit ngot lovin iza thiam zo kang o aizol ngei po hi lo om ma sa om talo se heti khophian muntina tangin lo lu hi inchak em om top si lawa lemchan khovel april ni ria chang ni somni panga Ruben lal nun thara namte khovel hi lemchana mun ani ringota thil tak tak reality hi chu om cheu ma sela kan mole sha tamber hi chu lemchan na ni Hollywood Bollywood ta film chang tu ten film mu nom tak tak atak ni mia lo an han changa mu nom ti takin kan lo ena achang tu te kan ngai sangin khovela po milar le hausa berbera anin langkai hialani hi chung an hausakna le an larna te chu lemchana wangani a an film channa miswal berber nia kan mu te hi ataka chuan mi fel tak tak ani a achang tu pa chakle thei tak tak te hi ataka chuan engwal ani bik lo mitam takin kan a chila ataka lo ti ve tum thi phata le chiat phata te po soi turanum nual to ani vai film ma phei hi chuan achang tu pa le chang tu nu te hi an chak hero thei khopa ataka mishing ti thei pialam ani chin chu chuan khovela tuama khovel ngai san le achil ani hial hlomani hi lemchana hian khovel hi atwa mani bera ramlian le thil ti thei deuh hote an han in ngur deuh chur chura anin do do ne moti tur khopin ma se thil dang engemaw chuan anin thurwalin anin kom ngei le viau loi si kan ram hrai tu ten session an han neya opposition lamin zo na kher tak tak an han zota anin hnial loi loya achang chuan thin rim le in swal du khopin anin beini maiin mi pui chuan kan hmu a mase ataka chuan house atanga an chhuat nuwa chuan fiam thunan mangin anin kom ngai tlang em loi si a mi pui tam tak chu min bum chiang hle thin ani he tunlai khoveli lemchan ni hian min ti boy tak zeta mi bum tur poisa tam tak bum chwa tur zongin social media kal tlangin mi chen khat anin pholang advertise oi om takin mi tam tak sum an chu saka Mizoramah po chu tianga bum le sum tam tak hlo kanom nual to ni hi sum dona thilala in bum na tama internet kal tlangin thil kan cha alema kan mu aya chia le kan cha ni lo deuh te kan dong ang nol nola lemchan ne hian kaninom tleya lemchan na khovela kan oma lemchan na hian kan nuna hian bu akhwar thuk ta tul mai ani kan christianity po hi lemchan na kan siam zo wangti hi alo om ta hle mitam tak hian thil tak tak hi kan ti pai to lo ataka nun hi kan hnol tran to kaushana po ni che cholnia in cheinal takin angil buaithak ni om fashanin kanin khoma biakina muk zetin kan oma kan biak in nung changa chuan thil ti swal theile ril ru chepu om point kan langlo nima sela pon lama kan khosak dan nen chuan ein thlau viau loi thin si a pathian thutak atak ram hi mitam ber chuan kan po phato lawa in cheina le lan moinan chau kan du ni ber hian alang tunlai kan Mizoramah po hian hausa thut an tam ta hle mai an sum don na hlok vak tura ngai si lo hausa viau si kan nga to a kaushanan buma khutlang le mi pui min buma ni ber kaushana le khutlanga chuan in petak le taima tak tak an lo ni thin sia an zar zo tok le lamtang tam tak an lo nei to thin box sia a boy thak thin khop mai mani loka dam chung lung in tang tura pong swal thu boy nei ta pastor Bajinder Singh Church of Glory and Wisdom din tu khan mi pui abum chiang hle punjab pa kaushan lian takadina mi pui la chuan an ngai sangin an pathian biak lo chau ani bera masya phena anun dan ten om tak khan a kaushan member te abara khayin abum chiang hle ani chutiang chuan lemchan na hian khovel thila mai poni lavin pathian thu thlengin thuk takin ain rol towa kan soi seng lawang apoi mober chu atakram reality hi kan thil tina kong tin reng le pathian thuwa po kan kalpui thar apoi mo tak zetani
tunlai YouTube kan en na sa hle zoram mi puiza somriat vel hit chuan kan en ngei poinarin oma YouTuber ten thil hmunam tak tak atak ni omalang nom mel takle ti ve chak om tak tak anron pholanga suman hmunan mi puite en chak turin video te anron siama tute mo in nei hmunom tak tak te kan lo en ve a antiang nge ya ti ve kan chaka kan nei phulavin ti ve ngei kan tuma in nei chungchanga poi hian kan ram mi pui wantlang hian a sen sautlem theyang bera tingam ni hitum apoi mo khop mai tunlaya mi hausa ho te ti dan ang khera ti ve kan tumzel hi chuan mi pui wantlang tan har sanamin siam na sa hle a in nei te kha an poi mo ber lom ro pui engang po ni se anin nei reilawa an ke chele mai ani si phei chuan omzia anei lawa chuwangin in nei na te po hi alan dan moi le hau tak lama in ngat lawa apoi mo ber chu atak tak reality kha ani zok in cheina chungchanga te po hian Mizoram mi pui hi kanin cheina sang lutuk hi za thlak changkang anga lang changkang lo takani sa phau kan ti te kho mi pui wantlang in cheina chu amol mang simple theyang berani milar celebrities how in cheina man to tak tak ang khu lo en ton copy tum ve phet po hi atru lo khop mai kan biak in te po hi mire theitan in khom that ngam lo khopin in cheina kan ti sanga mi hausanu hole nula haven cholni tin mai a hak tur kor thar an nei chi angte hi lo en ton ve tum lawila mi hausa te po hian amon mangdeu in chei te po hi zir apoi mo khop mai MK Gandhi chuan mei che in cheina chu nung changthiang hlimani alo ti de yasin pon lama lan moilam aya atak taka chungril nun se moi hi kan zer thar atol hle in kashia lemchan nei hi kan kalsana atakram nun hi kan war deu deu avatrul em khovela mi hausa ber Elon Musk sapo kho ti khopa hausa ni chungkhwan ni tina achen tam na ber in chu India poisa a noi somli manvel chawasin alem manga hausak ai chuan atak tak nun ne ya ri thei po hi thlangam zo kang u mi te hian kan pon lamin cheina ain ataka kan nun hi asin an hmu du a an mani ne tu thin jok chu lunglei khopuya tuilama har satna chuan zwal lam apan zel April ni ria chang ni somni panga lunglei khopuya tuilama har satna chuan zwal lam apan zel me puite in nga na ber PhD department chuan darkar somni pali chungin darkar som le achan ve chau tui pam tur anei to a hetiang ani wang hian tui an sem chak theilawa chung ko tam tak chuan March thla chumalama PhD tui seman don nuwa tun thleng hian tui an la dong lawani tui har sana zwa zel wang hian motora tui choi hne na changa tui lei du tan po ni thum vel tal nga an ngai to a veng sang sanga tui khorte chu ni leng zan khwa in tui kang hak ten an lo lum renga chung ko tamber chuan tui kang ha chu na bera an nei to a tui kang hak man ve lo ni tina in lo fa le workshop a thok ho phei chu nasatakin an buai to ani Manipurah ui a she ni a shat leng April ni ria chang ni somni panga Manipurah churchan pura ui a she aleng mek nia ngai thei ani meka thunei tu te chuan hun tam taka in khwa khirna le containment zone ten siama ui a she hi karma sa tang khan sha tan ni in Churachandpur district ka New Zo veng khwa chu containment zone a pon ani to ni January tangkhan ui se mi zasari somli pakwa anom to a mi pathum an thi to ni in thunei tu te chuan an soi New Zo venga hian ui ase engemaw zat don ni in then khat chu ani ngei ti po fin fia ni to hloma risel na le wantlang himna le ran himna po ader thong theini a soi ani District Magistrate Darun Kumar chuan khwa tanga ranvul uilu puile chwa pui akhapa khochunga uile ranvul songjong te chu chin chia in ve na pevek turin atibok khothli thlai in tinvil le health checkup nei ani dona containment chung hian twal chung ui shal le mun danga pek chwa chu khapvek ani bok ti asoi dan le thupek bo chia chu nataka shemthe ani bok ti thu chwa tarlan ani a Veterinary Department chuan New Zo venga hian quick response team adin ngala mun sang sang an tlo towa in somthum chuang thli thlai an nei to ni survey team te chuan in an tlo pianga ui an nei te chu in venna an pe ngala certificate an petel zel District Veterinary Officer Dr. Veithian Neng chuan in vena damdoi an nga tok lo chu thil buai thak shidar zel tur venna atana thil ti har satu ani thua soi kumtin ui a shia wang hian khovel poma mi sing ruk chuang an thizia a heng zinga za somthum paruk don chu India mi ani ti UNDP United Nations Development Program chuan asoi
Kukilen mi pathum man anni a nagabadi te chuan dikna anzong kangui April ni riat sang ni somni panga police te chuan pathiani khan cycle subdivision of Kangpokpi district Nwaya Kazanga Valpabung area a buaina le chhiana thlenga mi pathum anman April ninga a Kangpokpi police station a tumuyon khulen khwa chiefin FIR a thelo chungchanga man anni Complaina tarlan danin mi somthum somli vel silai keng Valpabung village atanga koke volunteer nia sha te chuan April ni thum khan maram naga namjinga mi kazanga khwa a in engemaza tan hal nia soyani an chui chian nuwa police te chuan April ni rukhan mi pathum anmana boina siam pu te hi judicial magistrate first class JMFC Kangpokpi ma shwayan ni a police te kuta ninga chung da anni thunai tu te chuan he biala remna le moana kalpui ani zel dan tura malakna kalpui me kani thu soyin mi puite chu social media a thudik lo thedar lo turle ring lo turin an nge nani hetila hian Senapati district atanga Naga Civil Society Pol Changshang Naga People's Organization NPO Senapati District Students Association SDSA le Senapati District Women's Association SDWA te chuan April ni thuma in baina hi na satakin andem thu an soya he thil thleng hi Valpabung village atanga kuki volunteer ral thuam keng ten an baina le beipui thlak na ni thu an soya an thu soizel na chuan kuki state chu refugees ti in an soibok Nagabadi te chuan Senapati mi puite chu maram naga khutlang lena in lungral takading turin an soma an dikna chanvo chu hlo oma a omani an thil phut chu ngai to ani chuan ara chhuak ngong thalo tak om don ti an vau khana thu an soya thunei tu te hne na an ngen na chuan pol sang te hian atwar tu te chunga dikna thlen le he biala poina chhuak zual zel tur ve na konga chaktaka ma langhal tur le thutluk na siam turin malakna an nge na ni House of BJP Minority Morkhas Manipur President Chuan WAQF Amendment Act athlop Imphal April ni ria chang ni somni panga tanga kanthudon nei na tarlan danin Muslim community chul chhuakin WAQF Amendment Act athlop hi mi puite chuan makan ti hle a State BJP Minority Asgar Ali Makak Mayuma chen hi Manipurah Thubal district ani a Pathiani Khan WAQF Amendment Bill 2025 pass ani nu he thil thlen nu hian Asgar sarkar chu athara shwai kirle turin afuyani Facebook a posa Asgar Ali chuan WAQF bill hi politics zonga la lo turin mi puite ngena tuna chuan President Draupadi Murmu RM tina hnuaya dan hi pasani to Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah Minority Affairs Minister Kiren Rijiju le BJP namtlem zok Morkha National President Jamal Sidukui te chu he athu posa hian atekani WAQF Amendment Bill hi politics sangzong in la su bill pass hi kan lom pui hle ani WAB hi kan thlop tlatani ati mitngeya mutu te soidanin mi puipung khom chuan pathiani tlai khan Thubal district ka Lilong Haurei B Sambruk khonga Asgar Ali chene ina hian an pung khom ani Manipur Fire Service in he mun thleng tur an beina chu norhwai hotu ten an lo dang ni in an soya police te point mi pui hian an dang ni nan soibok mi then khat mi puipung khom zenga telte an biak lain Asgar Ali chuan WAQF bill chu athlopa ado dal du tu te ma thu asoi ni nan soya chu thu se wang chuan an be zui ta a in chu an halta ti an soya ni social media a video post sa Asgar Ali chuan he adin huna wang hian ngaidam adila sarkar chu WAQF act hli sakturin angen le hnu bokani tunhaya Lok Sabha le Rajya Sabha a WAQF bill pasani khan social media a he bill thlop tu post chen khat kalo share to a Muslim community zongzong le meitei pangal zongzong te hne na ngaidam kadila tuna chuan sarkar chu he bill dana achantir to hi minhli sakle turin kangena ni ti na choi he report helula hian manemo hliamemo official confirmation ala omlava thunei tu te chuan statement kimchang takin an la pelawani WAQF bill hi Lok Sabha le Rajya Sabha a darkar sompani chuang zet in hialna nasatak omkara parliament chuan pasani he bill hi President Draupadi Murmu rem tina wangin dana chantir anita ani
nikum ogas thla khan adokana pharani a malse nuwa eptu party le muslim pol sang tenor huai hotani wangin joint parliamentary committee a thon ani le ta ani dan siam thatna hian india rampuma waqf property and kul dan siam that atumani IT chu WAQF Act of 1995 an update chu Muslim community member ten thilpe kemo sakhu thilemo tana anpek thilte in koldan tora anin kai shwaina ani opposition try to te Congress MP Mohammed Jawed IMIM MP Asaduddin Awaisi le AAP MLA Aman Tula Khan te chuan Supreme Court ta petition sang an theluta WAQF dan thar hian Muslim te dikna chan vo bulpui fundamental rights ti chhatna datan violation of the fundamental rights na chata kanayani anti Jamiat Ulama ai hin India rama Islamic scholar tamber point top court ta hedan hian dodal boka President Maulana Arshad Madani yaten petition an thelu na hepol hian dan siam thatna a thupek engmoza chu dan kalani ti ansoyani Meitele kuki inbiak na nei masak bera inrem siam na omlo nam pahni te chuidan chu hetiang hi ani April ni ria chang ni somni panga me ni thum sang ni somni pathuma namle nam inkara tharum tho na athlen nuwa avoi khatna tan kuki le meite khotlang IO te chu New Delhi Ministry of Home Affairs MHA nwaya April ni nga khan rem na in khom buat sai turin an thuduna mase he meeting hi nam pahni inkara inrem na omlovin atopta ani Meitei lama tang hian pol panni All Manipur United Clubs Organization Amu Kole Federation of Civil Society Organizations FOCSIO mi parukan oma Kuki Council le ZCIO member pariat Kuki lama tangin an kalani MHA ho tu te chu Northeast Advisor AK Mishra Manipur Chief Secretary PK Singh le Additional Director General of Police Asutosh Kumar ten antel puiboka ansoi ho na shiat puitu media te anombok meeting thil tumber chu remna le moana thu ani MHA chuan thil phut engemazat omna draft fa presena khotlang panhi te hne na tangin civil society organization CSO te chu sign turin angen bok draft atanga thupoi mo tak meeting atel ten inzom na a an insem angin highway zonga zalen taka kal thilpoi mo phurchwa na le kongpui le infrastructure siam na ata na malak na turda poimo masak hi soiho na nayani Meite CSO te chuan draft ming zialo anin pe thuan soilayin kuki CSO te chuan andu lava anthu soina kuki council chairman henlian thang le chuan meite lama tang hian ami ko le FOC chau an lokala mase ko komi te chu an lo tel lava chu chuan tan bo chiat na an la pom zamani ti alan tira kuki lama tang chuan pol sang ayo te kanom kim vek thung ati Manipurah Meitei Civil Society Pol Shanga Kokomi le Coordinating Committee on Manipur Integrity te hi tharum tho na alo chhuatera tanga kempa cheng te tana chomdol na peturle chomdol na thok tu chu Manipurah Meitei Civil Society Pol poimo ber pol ani atibok he pol hian Delhi peace meeting chu na satakin ansoi sela Manipur buaina chungchanga parliamenta Union Home Minister Amit Shah thu soi chu thu por poleng mai ani awangin dan anga kalpui ani theina na tello anni thu an soi kokomi te chuan he thu soi hi buaina pulpui bera tanga ril rufrai peng turle thil dang ngai thwa tir tumna thu por poleng ni in an soya hei hi kumsang ni panga tanga suspension of operations SOO in remna hnuaya chin ku ki polte thlopna ani anrin thule union sarkar nge yin dan le thupek zomlo na siama tharum thona thlen tu tak te ngai twana an neilo atibok kokomi chuan union sarkar chu thulai lataka remna du tu ang nilavin party ham thatna da sangjok anga chea anpua remna inbiak na chu parliamenta Union Home Minister thu soinen ain mil tura kalpui mai ani wangin andem thu an soi Koki group tele SOO agreement te chu ti to pan phuta highway blockade le territorial occupation te chu ngai poimo ani a zalengam le kokilen angchi manin rail bol na shan andil na te chuan khotaka malak na an phut bok kokomi chuan Manipur state chu firfia ka chen na omlo na hmuna siam an phut boka hei hi inbiak na dik tak nei tran theina ani antibok heng thi ti puitlin ani ma chuan inbiak na antel don lawani anthu soya
Kharai jam athoba kokomi thupuang tu chuan sarkar chuan Manipurah National Register of Citizens chu akalpui turani a hi kalpui ani chuan mi zongin dan lava pemlu te an sha theidona wangin hi hmalam pan na kong om chunani ti in asoi meeting a hian kuki ai o te chuan kokomi omlo awangin anlung oilo thu an soya hein biak na in ma ason lo na le malama pan lo na tura chanpoi mo ber pakhat ani thu an soi free movement kuki te hian thil phut lisa an do dal na pakhat chu mipui te zelen taka an kaldan chungchanga ti chwa chungchanga ani em ti zona changin thangle chuan ni e thil phut dang tia chuan tha kan ti ni engpo ni se Manipur thunai na hnuai thil poi mole thil dang zelen taka kal chu a thleng ring to ni chu ba ka me ti pol poi mo tak tak anom lo na hi kanin peilo chan ani bok ti in a chang ani thangle chuan unrestricted movement ngai dan chu an do dala a chan chu tuna an din mun chu ala hlo om hle a Manipur mi puite chuan kumni kalta chunga tharum thona an to wangin an thil chan to zonga anjil ru aladam lawani ati Kuki Council chuan MHA chu Manipur bial pumpuya Kuki Council chuan MHA chu Manipur bial pumpuya Armed Forces Special Powers Act AFSPA kalpui turin angen boka an suidan chuan AFSPA chu state pumpuya man ani chuan Central Parliamentary Force te chuan thunei na fam kim an la theyanga an thu sui chu bias and ineffective local administration tia an sui chu athakang hi MHA in thunei tu sang te an do ka na railu an tum na masaber anilawa nikum October thla khan ministry chuan state atanga meite ku ki le naga MLA se sang te tel na meeting an kawa ma se anwa kuki MLA te chuan MHA official te ne na ashana anin biak thule khutlang danga tanga MLA te an hmulo thu an soile si ani Merikom le apasal ke onler te chuan in then na lam an pantaim ni an buaina chu an pahnih hian a thanin an khosamek April ni ria chang ni somni panga Olympic medalist le boxing icon Merikom chuan amimal nuna buaina tok mek nia soyani a apasal karung on kholer mipuin onler tian shat nen chuan anin then ti thu donani a mase thu don na chiang zo kina soidanin anin then nei korta engma sin felna ala omlo ni nan soye mangai na in thlop na in lai chi na nget tak nei anga omthin annu pain ti thiam lo chana kumsang ni somni pahnia Manipur Assembly in thlanpui neya lotlin na an chan lo thon soi nu loka anin kara khi om chan ni nan ngai Mary hi an fa te pali nen Faridabata anin sona onler hian delia achung komember then khatinen an khosa hawani ti in annu panhai ber tu chuan Hindustan Times ashilani Manipur in thlanpui nei zo anin kara khiek na anasazwa hle a Mary chuan sumlam an hlo na sal hle a noi thum vel campaign lai khan achana wangin le hne na an chan lawa wangin an pa chunga hian alung oilo hle ani thushe tudang pakhat chuan onler hian atira chuan politics alu hi a she hle ni nan soibok Mary ngai dana chuan in elna tel he du lawa heti lai mek hian Manipur politics boruak chu in thak danglam chel ti Mary kom chuan alo soi to ani ti in thudan na chuan a soi thil a chhezwa zela ani nei na konga le thil danga in rem lo na satak a thlengun ta hle a Mary chu nau pangti nen Faridabata an ina anin son pha ta hialani ti in a soibok annu pa hian officiala thu chwa an siam lo lagin boxing community chunga mi engama zatin Mary chuan in somna dang anei to thu an soi thung aming tarlan lo chuan soyin boxer pakhat chuan Merikom le onler te chungchanga in thenna thuthang om mek hi thuthang mai ani lo mai thei masemi zongjong in Mary mem chu boxer dang pasal ne na in somna nei ani thu an soina sa hle a tun naya Instagrama asum do na lama atho pui anga in lan chuan arin hlelna ati zwal hle ani ati onler ne na in somna nei nai takte chuan onler hian afa te hnen thlen theina hun tlem te chau aneya wangin abuai hle ni nan soya pain pezo takani a Mary Thlop le anfa te en kulturin a football career aban san to a tuna chuan a malam hun a mu thei to lawa engemaw takin achunga ngonga neya Mary nen in zomna an nei theinan a career ada charingot hi thuro kanelauti in thudonna chuan a soi Mary kom le onler te mangai na chanchin toite
Thudon danin kumsak ni Kandelia anin mel du chana Delhi University Law Faculty a zirlai ni chin on ler chuan Mary chu in elna kalin abung ro alova on ler hian apuyani kumsak ni panga khan anin neya kumsak ni pasari khan fapan neya kumsak ni som pathum khan fapadang an neile a kumsak ni som pariat khan Mary hian fanu a em aneile ani Footballer on ler chuan no pangte en kol theinan le in chung khura en kol theinan a career chu ati top athlang ta a Mary hi boxer hloting takani a ram chunga milar berpol ani a World Championship voiruk ani theya Olympics bronze medalist hian ani theibok on ler chu Mary chakna lum phum ti in an ko fortune Mary le on ler te in mangai na chanchin hi kumsang ni sompali a film Mary kom chu Priyanka Chopra chuan he so takin achangani Mary kom le on ler te hian in thenna le anom shana chungchang soi chungchanga enge an soi Mary kami bia ka ne chuan ka dik na chanbo le zomna ka nei angin thu soi lo ka thlanga hemi mal thil in zoang chi hi achana ka pe theilawani ti in thurum tak mangin achangani on ler hian he chanchin 30 chhual ni lai hian kan dilna ngin na le zona sang te hi ala chang lawani yang ko ki chuan global yang mai puna te hnial in thlar shan na nei wangin kangpok pi rama in ti buaina kangui April ni ria sang ni somni panga global yang mai in April ni sari chana thu chwa siama chuan yang ko ki organization chuan kalna thu chwa na takin an siam ve ngala Manipur Kangpokpi district chunga ram nei tu ni na inti boy chungchanga mumal nei lo le mi bum thei anga an pu na chu aniala boina bulbera chuan nammol beina tia koki khomi te liangmai community member ten an pu wangani a yang koki representative chuan heng chanvo hi chanei lavin an hnolani an khutlang thil ti te chu inven himtum na dik takani tin an nem netbok liangmai khomi te ram in chuna mi ram chu saktum na ti top chu an tumberani ati a April ni ni changa official curfew district commissioner chunga inhat in dauna ve na tur ati po liangmal village chief chuan apoi salo hle ti an soilang tel bokani yang kuki nan soidanin mishing inti boina wanga in liam te po curfew sutlang lui an tum wangle ram boina tharum thona man ani wanga in liam an ni an ti a hei hi chi le kwang le nam boina ni lawa masi inter village phok lek na wanga ni a chu chu thlashan nge nge turani dik tak le in biak hauna in ti in thu chwa war takin an siamani polti chuan global yang mai chu thon thu hria chian lo wan puina le thudik lo the dar dan lo taka phwa chop chiang lo turin an som bokani kumsa khajakwa somni panhe changa le khapoi mo ram nei tu ma sa chan pual rin thua bol pena zia ti lante manra kum tam tak liam nu po a mo chwan si lo te hei hi yang ku ki te chuan chin che in dik tak le thon thu hriat puina mai ni lo mang turin an nge na chan pual bi ka an nei Consequal Village Authority ten kumsa khajakwa somni a koki community te anlo hlan to ram te chu soyin yang koki te chuan pol te chu an nei sa thil te khau taka zir chiang le turin anor ngala tax receipt leilon koki village atanga an nei te chu te khin nan an manga kumsa khajakwa somni aya masazok danin aphal le shatpui angin koki occupation le anei tu ni na Manipur darbar record atanga le khapoi mo an report na bulber chu sangkha kwa som pasari tanga sangkha kwa som thum panni ani Kuki Reformation Forum Sarkar le khalui da khom nami te chu antilangani chutiang zelin leilon vai phei village authority chuan konsekhula luaman atan bo an pek thin thu chu anhial tha a kumsang ni somni pathum khan konsekhul chu authority te chuan forensic test manga ram nei tu dik tak ni na le khapoi mo te chu verify turin achau to a chu chawnu chu tun thlengin konsekhul hian changlet lavin an la om rengani Global yang mai thu chwa mi chok phur thai tongkam an mante chu yang ku ki chuan an demin thiam lawan chantira abik takin black day dang en thlang na ti an man le nam chi sang sang dauna tongkam an mante chu soilangin nam tong huat na asiama mon na tho ate nget lawani antibok liang mai community te hian chi le chikara boina zau zela hian he in ti boina hi soifia in sum turin kannorani ti in chung in soifia na chuan kho in kara ram nei tu dik taka tanga kwai peng tu le phok lek na siam tu mai ni lo se ti in thu chuan siam bok liam tuarte lodam le thwai tura an du sakna an hlan mek la yin yang ko ki te chuan stakeholder te zinga tho ho na le in khwa khir na nei ho ngai dan chu asiama dan anga kanin biak na le in za to na te muana chom nung le nget taka rambia chunga om hi tum tlangang uti in asoyani
Imphal East Churachanpur le Kangpokpi district Ral Thuam le Indo na Manrada na Munlian tak an Mutsuak. TMB News Network. Imphal atanga thudot nei na tarlan danin tlang le Pairam Valley District of Manipurah Rammor le Munpui Mobi ka zon chwa na thoktu State le Central Force Joint Team 10 zon chwa be pui search operation an neya darkar somni pali kalta chung khan ral thuam le Indo na manrua da khom na mun zon na chu intelligence tenen an thokani Search operation ne chung hian state chung amun poimo shangshanga ral thuam Indo na manrua puak thai thil le Indo na thuam ang chi da khom na mun lian tak an mu chwa kani Joint team chuan .303 rifles LMG pakhat magazine nen an la let lia .303 sniper rifle pakhat chu a magazine nen 7.62 SLR rifle pakhat le magazine panni bor single barrel som panni 9mm pistol pakhat magazine nei 9mm pistol pakhat le magazine SMG carbine panga explosive pathum .303 silai mo .303 LMG barrel somnga panga le 7.62 live ammunition somthum pakwa .303 live ammunition som panni 12 bore live ammunition panni 5.56 x 30 mm live ammunition 30 9mm live ammunition mituitlak na grenade pali tear gas gun pakhat stun grenade pakhat anti riot shell som tube ka chwana paruk anti riot shell pakhat radio set panni bulletproof helmet pariat bulletproof jacket pariat kut pakhat silai mo box khat magazine somthum pakhat 51 mortar ring le back Imphal East District a Irilbung police station hnuaya ngarian hil tangrama an manani Search operation dang pakhata chuan joint team chuan AK47 pakhat AK47 magazine pakhat 12 bore SBBL gun pakhat .303 rifle pakhat magazine nei .303 rifle pakhat magazine nei lo rifle rocket panni fit jiat rocket pathum fit nga tactical helmet panni 12 bore amuntar 5 bulletproof jacket AK47 live round AK silai mu omlo panga SLR silai amu omlo pathum .303 live round panni 303 silai mu omlo pali wireless set pakhat leather pouch pakhat te chu Churachanpur police station hnuaya nalun khwa at Thangjing Hill general area tangin thilche sang tinen mu chwa ani bok Security force te chuan 5.56 mm insas rifle pakhat magazine nei .22 pistol pakhat magazine panni nei bolt action rifle pakhat short range projectile launcher pakhat improvised mortar panga pull match rifle panga te chu anmana Enboljang district ka general area tangin mortar bomb soman man te chu kangpokpia an labok Shiam shayan man tele Indo na manrua che sang an man te chu atul anga malak na kalpui zel ani theina tan police station a hlan ani ti police report te chuan an soye police te chuan dan pona che pahni an man TMB News Network Security force te chuan darkar somni pali kalta chung khan Imphal East District mun sang atangin pahni active cadres an mana Security force te chuan Imphal East District ka Irilpung police station hnuaya Meira Shangbula Pebia Pandit Lekai atangin danpo chia pakhat an man an mi man hi Imphal West District ka Singjamai police station hnuaya Singjamai Makha Khongnang Pheidekpi a om Ningombam Ajit Kumar Singh Khangemba Kumsomli pakwa ani hi Imphal area om wantlang mi puile private school le college sang atanga diklau taka sumlaklu nalama le malakna atelani akota tangin two wheeler pakhat le mobile phone pakhat an manani Security force te chuan active cadre of proscribed outfit prepak hel pakhat an man boka ani hi thokchom ningthem meitei lingjen kumsomli pariatia shatani a Imphal East District a Irilbung police station hnuaya TB hospital bula Keira Wangkhem khwa tangin manani police report in a tarlan dan chuan an mi man te hi dan anga malak ani theinan police station a hlan an ni ti an soi ole khati zong khaton chu matana kan puan theite chu nile report mai sela minlo clear sak thina wangin kan loma like le comment te minlo nu chha sak ve ngei turin kan som bok cheuni e